Vumbura TV Rwanda. Mu karere ka Rulindo umugore yishe abana be batatu. Umugore wo mu karere ka Rulindo aravugwaho kwica abana be batatu. Bamwe mu baturanyi be bavuga ko yari yaragaragaje ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Byabereye mu murenge wa Masoro, umudugudu wa Mugata, aho umugore witwa Mukashyaka Sandrine bivugwa ko yishe abana be batatu nk'uko BTN TV ibivuga. Umwe mu baturanyi be avuga ko umukuru muri abo bana yari afite imyaka 8, undi ngo yari ari mu kigero cy'imyaka 4, umuto yari afite nk'umwaka umwe n'igice. Yagize ati byari bimaze igihe tubona afite uburwayi bwo mu mutwe, twarabimenyesheje inzego z'ibanze zibizi, iz'akagari ndetse n'iz'umurenge. Uyu muturage avuga ko uyu mugore yahabwaga ubufasha ariko akakira ubwo abantu yiyumvamo, abatiyumvamo ubufasha bwabo akabwanga. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu. Andi makuru kandi tuyakomereze mu karere ka Rubavu. Abantu 4 bakekwaho kwica umukecuru bamuciye umutwe batawe muri yombi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafunze abaturage 4 bo mu karere ka Rubavu bakekwaho kwica umukecuru bamuciye umutwe bakanakomeretsa umugabo we. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Polisi y'u Rwanda itangaza ko byabereye mu murenge wa Rubavu, akagari ka Burinda, mu ijoro ryo ku itariki 15 Nyakanga 2025. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SCP Sylvestre Twajamahoro yemeje ko hafunzwe abantu 4 mu gihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane niba nta bandi bafatanyije nabo. Yagize ati polisi imaze gufata 4 bakoze igikorwa kigayitse cyo kwambura ubuzima muri ya mubyeyi. Iperereza riracyakomeje habazwa bafashwe niba hari abandi babifitemo uruhare ngo nabo bafatwe. Yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda kwishora mu byaha birimo kwambura ubuzima bagenzi babo kuko polisi itazigera ibihanganira. Yanaboneyeho gusaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku bafite imigambi mibisha yo kugirira nabi bagenzi babo kugira ngo iburizwemo. Abafashwe bose uko ari 4 bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi. Umugabo n'uwo mukecuru wakomerekejwe n'abagizi ba nabi yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nyundo kwitabwaho n'abaganga, mu gihe umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri NAEB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze Habiyambere Maurice, umuyobozi ushinzwe ibikorwa Operation Manager mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi NAEB. RIB yasobanuye ko uyu mukozi ukurikiranweho ibyaha byo kwigwizaho umutungo Niyeza Ndonke yakomeje ivuga ko ukekwaho afunzwe nyuma y'iperereza ryakozwe ku imenyekanisha ry'umutungo we mu rwego rw'umuvunyi ritavugisha ukuri agamije guhisha inkomoko y'uwo mutungo. Afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Nyarugenge, dosiye ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'ubugenzacyaha rwasabye abantu basabwe n'itegeko kumenyekanisha umutungo wabo mu rwego rw'umuvunyi kujya bakora imenyekanisha ry'ukuri ndetse no kwirinda guhisha imitungo kuko kunyuranya nabyo bibakururira mu bikorwa bihanwa n'amategeko. Uru rwego kandi rwashimiye abantu bose bakomeje kugira uruhare mu kurwanya ibyaha bimunga ubukungu, batangira amakuru ku gihe ku batanga cyangwa se kubakira ruswa, kubakoresha umwanya w'umurimo barimo mu nyungu zabo bwite ndetse no kubahishira imitungo babonye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Itegeko nomero 54/2 rya 2018 ryo ku itariki 13 z'ukwa munani 2018 ryerekeye kurwanya ruswa riteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho yawubonye mu buryo butemewe n'amategeko.
itegeko nomero 001/2025 ryo ku itariki 22 z'ukwa mbere 2025 ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga, iterabwoba ndetse no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi riteganya ko uhamijwe kimwe mu byaha by'iyezandonke ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'amafaranga y'iyezandonke. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ndetse yanyu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye tunyuza ku muyoboro wacu wa YouTube.